Wat lada artli kiseng rulum ka jela ki latip kum ka United Democratic Party bat ka Hill State People Democratic Party klai trilang hapo ka Kanuan Regional Democratic Alliance hapadang kini ki R Party Henry UMDC ka HS PDP na soyong uba share bor lang maulong la sakhi bo lawan ban ai ka jingkershan yu kertong ka National People Party uba alam prangbla haka nek election siteng samoy la sakhi uba UMDC ka soyong wan ban ai ka jingkershan yu kertong ka NPP kadai na ka jelam election juk kertong ka NPP hamaureng haka jenon lang rengkat ba sumbut mitrang ba ka jela ba persatuan tensong bat layathu ba share bor la lej beridan lang ru haka jelang haka snong nong rim sado usumbut mitrang ba ka jela ba persatuan tensong haka jinglej ban pan jingkershan yu kertong ka National People Party NPP uba alam prangbla luong ba lada ki pai ba ki penjob yu kertong ke NPP ki kampen roy kintu chakatai ga mau palang kenusi namar ma u lembo mutirang ba ukon rat ki sangma kidon hasenda jong babla Depi nangne nasional di bawah Jumat yu menteri bla nganget sket baca uyat nangne mangkasi najan snong jompi hilayah tip ia kanam ia kabulong ia kolong ying ia kolong sen jompi jika ka mahomot ban ong hangne kolong nawan ia kaban sakhi ban pensken ban ru ban kerpat ia bi ki paipa nong song snong amaureng torok rekat akini ki artli kisnong ki wepa ai ka jingkersang ya im menteri bla hakalai putri bagi dia ia ka jingjo kabadon puro lada di pai ia kiwe ki kan bide nakai ba kedi dan sure mo aja katra malu ketai pai ba ikon di badeng sun usamla ubadon kasap kapong ubara ia kanam ka burong jo kecet kenriu jongi bomlong player football hadu ka level jo keri India uru udon la jo kasap kapong ke henrei kasap kapong yang menteri bela iba pli bersyur kir moy ubon sap apa nilai football belum dah ketir Leu jit yu ubun long MDC Southern. Nakar kata mau pi kandon jing ayu yang limenta. Bangin ay ya u hakalai putri. Gaji syariah ulong WMLE jopi. Ngalakin jikhen hadin jok ka arteri. Une ubun ay bakan wei ubakasni kadikasni nyobur. Lada ujob Uriok por kombakat sau benai, sisnem sau benai, ban syakri yang mau pelang konstitusi. Ban syakri sisnem sau benai ngatai kapor kalalu kot palang. Dehabalan kot palang kapor nilai kumlo. Ngangong ya pilek tangkawe. Ubadu prestun ubulong deputy chief minister. Udon hasenda jombu menteri lah. Kata kata ke penengkop. Kabahar ukonrat sama chief minister. Uru udon hasenda jombi menteri lah. Habakinnya ke angut kidon. Uwe na kadiang uwe na kamon jombu menteri lah. Pilasko tu baka jingkerku. Hakadur jom daroi kabar. Kantuy hapo kanina konstituensi jopi. Wat lada day makana tangsis nem saunay. Kantuy karoy kapa. Hakaning isnom kata. Kay kakam kabangin na kasurkan nila. Ni perkakya bahang. Kumno bangin gentil dan penbit penbiang iki jaga puli. Kawin na kata adik ke school. Mentangannya tu ya pingin lah mangker pang ban tulur. Lais pak santo pelur dengkar. Bangin penbahaya gitu kiskul sorkar gitu. Kiskul RP school hapok kecela jongin hanya tu ya pi kalong tik kum kasem sniang kum kasem siar. Lais pak santo pelur dengkar itu lur kali.
Bagi kuat pakaway ka school sorka. Kapag post nem dan mapetlet. Mangi haka MDE government mentalista. Hamne ada resersi jom biru ngaya tu ngi ai menta South League School. South League School. Sorkar ban penbah berhakador lai po arlak gawe ke school. Kata ka bagi kuat bantre. Bagi don jimut bayak itu kita kasumar kami ong PhD. Bangin detail. Ngidon jimut ru iya itu kisot sentar kibadon. Hakeleng saudong joge jela jongi. Bangin detail sa PhD. Kenang baka jim sumar. Kang boy syajan jo mumpai ba. Syajan jo kiduk kisuk kirang lingki jogi. Kenang banga ong yepi. Kidio iya kecil berku. Lemba jom kanika health sector kabengong kajaka jing sumar yang jinong sok jom kejela bekla jogi mentang la pelut na kalian ke sorkar mendunai kalai hajar pelur bansnai ke surok hakelen jom kejela bekla jogi bagi lala ban pendep om dunai ya ka ar hajar kilometer kenopi kumba ar hajar kilometer kita. Jika ka mga kuat ban ong ya pi na kata-kata. Menta ngajer tangkap tu kan deteli. Ngajer kerteng tang kendian amar kapor kam sya. Ka ka ngajer kerteng galong. Tang ban pruit dah. Ya ka jing don kam kerke hadir bau blekre kena unong tau. Pula ibit ban sipno. Ya ibadeng sun. Na kan ito putih. Dengan nakakataon kapulong iya ibigin dia di siya bigipay pa. Dengan nakarpat rin na markata. Ko kilong kami, kilong pa, kikun sanga barong. Sngaw pa. Wat sutu bakla. Don kiba keren, kiba persutu bakla, kiba ong hanap ba ka NPP party, day ka BGP. Kung kataw ki penting persmit. Nga kerpon ya ki barok ki ladon buat sngaw bahapan kitkia haka lai tarik wat penleno ya kabut ke jampi namar bakan ne kabut ke jampi kalong kabagordor na kabentakan ni ka sisnem saunai kabarbar bangang skem bakin ai ka jing kersan kabapura ya uniu samla ramba jongi ubalai Batru ubala experience pa hakalan ban syakri yaki paitba jom ka Mauplang constituency Barokawi te shwa bangan syong sa sisipat nagarpat yaki ko kilong pa di kun sama dagan mauru kung ki khasi karabat tibri utiblay to dia bu kerpang ru abe situai Shwa begin jet ia kinom mikmat Sngaw bahang Bu kerbang ngaji kuai Kenang bo boleh unang pensyai syusyu ini timur kijeng kerkan Lada mentah ki kamniang kijongi Ngijet iki nong syarai balang Ngijet ia kitu ki nongkit kam haki balang kijongi Ki baper Bunsin niyat lulong jing luai Om dunai ka arbenai Om dunai ka lai benai Bangin yo ya ubau belai ulajie tekat notam bat syakri yaki pait ba jom ke Mauplang bersaksi habalang dari pun lasi arhajamut ha Mauplang bersaksi kon dulu lai po hajar tap ngas ko ong ladengila banduai arbenai lai benai nak kawan jit ikan yalam haki balang ki baper ngilade banduai sisnem na kabenta bau bleu sei yau syakri uban syakri yaki laipo hajar tam ki ba jom ka Mauplang konsos na kata daw mo pi nada kerpat nada kerbon
Sim bagani kadeka kam kabakentang. Sim bagani kadeka kam kabakhia hadu kata. Nakalian jung ba bla ulo ong ba kum UMDC ula ai ke chikri pai ba hak badon kam rai umla pat badon rai kampan roi hapo ka konsensi bat namar kan ne ula shimi ka rai ban yekhon ni ka election siteng samoi bat lada ujob ula non ra shibun ki kampan roi Irani poro I baik share board maulong ide MDC benopolo MDC ko social iro jawana marang iro nesar lihat mau bariwan po nagim sador jilang bat inasu mi cetak atau pada kejilan tu orang biasa ni apa board kita apa kita kam ya na tenre ya board skim board bisa kamla kita board bet ngaji jam board bagi dong kesal bi pakai pakai ya juga maflang konstitusi tenre ya pangaya ini akan susi para waya je kan dia waya ti ba mau rendu tinggal I yang jengkam jengkai ba jengkai konstitusi babur ba apa pe kalian Karun kepan jo kisong makatan marape jin jo pai ba jo konstitusi bakmat kala perlu yang wakaki jo jo prajna badio bane ye ta jo ki nrei komandisi namna satya den kemta kala perlu yang wakaki yang bisa bat hari ke parom ta hari samai bomta kepada ketika election state samai kalau kalah kanti yang apa namar kaji ini juga yang kami siap di pai bagai ini ban siap di perabri umum dia tak tahu kalau beli kalah dengan utang bahasa kapor lah iba ban mi berlaku kertem pada aku yang negara election state semui kawan election state semui umar gaji kalah do jom iba dengan eskesun ia beli jom ni ngabok lang konstitusi kalau gaji do bakrau ia konstitusi berawai kapag kipay ba juga konstitusi rakpilti ya kikam kiti jomi henry man jom beran ilakla do tak state board tiga ni kalau jipinya jokuran ya berpidang ya kan but lapan beran banjir no the way but to beli beli jadi yang konstitusi ada live motorik mantau benar kapor kelkotan but kalau masuk mo dia start kendasi ya banjir to beli yang konstitusi dia bawa na kajingki apa musim juga banyak ni konstitusi bagi jika orang jadi nak kerja juga bapa menteri kali kerana ke pani joki bapa ni beran bagi ekor ni lagi election spek semua nari boplan konstitusi kumtang election digarai bagi no nak parti kongres banjol no parti NPP kami nak parti kongres dari national party para join parti NPP kerana parti national party juga isyarat dalam depan percaya mentah. Dalam sila yang ini tiket dibakin ini nama island bakin di baiknya nak parti maide USM ni berway persen juga parti. Ngapa? Ada mana di Cianur, Bansakri, ipai baju kursi. Ngapa dua terway nanti tigalong langsung dapat jikiman bah. Ayo bandar nanti parti NPP. Pada yang lepas scam atau eksantrik kamu Tukar papura juga parti pi bagai lalu bukan di juga parti PP. Kani kerja anu juga landa mapi pi agarai di pijat yang kalau lerai kumta awat awar kerja pi nota pi kita moreng bo pi kita bat tempur dia moreng presiden nado berasal sakit senang dengan kepada kerja pi ba Tuala dia nga, walau emle jopi hari yang ketiga bamanta, nampak ngang terwapi yang dekam siapa berapa, pi pilong kikerat mau itu jet, di bamanta ngakuan maju berkepadan, ba soba aina dia nga hari ketiga belum emle jopi, balai ngasih macam, bagi kumni company dia hari yang by election, maradon dekat baik bagi hak parti dulu cimasta kamtam misal Preston Benson bagi kami badu nomor ngasanya pada lagi bagi orang beliau ubah alat ubah kentiu ini para nodelan kamtam abdi baik ali sekali pada nomor beli misal dalam beli rumah yang lain pada orang jasa udah desi baik dalam
MLA DC long CM bai na perlu yaru long way na kiem apa ke jinte apa ke jiram jengi pada kamu ko ada sosial pada ingin ngam sim ajiye jogi yang apa di perketil yang ada gedon ni ada menem tabat kata mile kani ke ji anu janga aji jang janga banyak ni apa ipa ka kursi lapli kala kanti lamba jogi ba anum ta hi isnan yang ada apa iwe pas kodam siapa kani ka bai election aku nu abis tu berpencar ya na we parti jangan berpencar jangan berdom we jopi tehon hari jile liron layu kita mau bangga ulang na parti NPP ibakne di na kongres ba Eugene Solundo na kalian ke parti UDP anda yang dor me bagat ho eki tagaway ke bangawan cepi mo ni ro layu yon matrasu pantrua api lengawan mata Bangladesh pangikam kubu sakri pada kubu NTC di anak dengar ani ganti wanta balong wabeli joki balai kawan ni naskal warwadon ada parti warwadon sokar wani ganti parti keba nantong na jela joki jela baret pen itu aku dari wani ganti parti ba la penurlog ya jiran nur jogi pai jogi jela mekalia kibut kami berasa extension dengan sokar benta Bailam ini parti NPP, lasam berulung, yang terjadi anu jadi pada jadi jela ngajongi, bat nama tertiap nasembe, bagi kita jika anu jangan lawan berulung, yang taman air kecil sekali, yang dengan konsumsi, lembaga kejindon, kecil, kajoki.